ena kudde omwezi onoba mwezi baby wa Daddy akobye nze abapoota ndikubawa 5,000 Yoli mulalu twaidi bituwe iwe idi kigambo kubenda kitiyo kisule wangulu ntubaire ku nsonga ya omulimo gwo okupoota nga balina obasasira abapoota okupoota akasanvu. First of all buli muntu joidi nti mupoota nze kipoota nakitandika kendi muto ate tidio bachona ne chamvira ku okuba omumpitidi kube kipoota nakitandika ke myaka gikali ife twali basada bayiri baba ayi ngobede kitiyo wena nembirizi muno dasi tukadi kyo kwewanika kukisula kumbawe roti ayi ngokuinuka ngolo balijja kuwemeka nusu kasanvu mutwalo kasanvu katinike batu wanga noluisinga bakuwe nkumiditi ina boja muchaleyo deep kati mutauni ngalwe mukoze mutauni aokola namani kubo idinti akasanvu kaliwo kati wo mukola muchalo bamuna kuwavu okoze sana so bana abapoota tili kuvumirira ekipoota tili chirira mundeke mu mwede mumpagire ekipoota ntachiramu niwe ribange mbera eyo nonaike be ai kati sana osiko ni watu kosa eme akatugeze watu kasa no so kasobola okwira inuma ate kisoboka muna ntwere ngendo ngedemye ate kabiri ndongo yotesobola kudema endongo tesobola kudema usaidi baloga muna baso malogo gono tigaliyo tobana akube baloga ni bani bakoira kasta omuntu abayikiririza mu irogo niba kuloga bikugema ukitegeire kaso omuntu abayikiririza mu katonda itobona ke tibigemagana katonda irogo na irogo kati wale obake weno oli mulogo nono mulogo na kuloga bikola ki asirikoni amadi sawa no galija kugwa kale gatonerera mukivulu kyo tu wafunye ku mulogo owamadi nze tietaga mulogo omulogo wangali ati ali katonda yenka najo kubikola kubyona byona ero ja kubona ke bitambula buki nze wali abembi abebulanga obendi jabaidi abalogo ba amadi kumulala mbaidi mugananga besige bembi kyabo abana bali ebulangawo bembi akulogera amadi gako makukola nsi obona kukola nsi wanongo kuchiminzani ene no bako kichigadde niki gadema kuikirira gako makubabra zao babra gadema kutuka mtawe tigajia kuwaire ngukobye gasa awonka zona tegerere chivulu cha gundi ono nani muko mgeme nani aza kulina mpeto enzo ba kwa sente andogere kini bafani bawulira avuireko mundikirize mukubire obwire tubulina tomana bwatuwe sente nitulie mambo obwire ainga tuli kutunda ticket dineda Silicon Avocozi tulidi tundesa wadino gobanga oliyeyo nga wanjeza okwingira ekivulu nga wanjeza okwingira ekivulu abantu bategeze tugabire ku ticket abantu bakobere nti obake olina kyo sobola okukola okulwa Silicon we kola tukusimbule ki ticket webe wababuza nti tulina ekibu mubeyo nebibuzo bemubuza tubaweyo ticket sawa dino bayo nekibuzo kyobuza Silicon oba tifa bayo babuze nife anti nifo tuli kugaba ali steady waneno awaniko omukono akobe nti nzuno wano nsobola okuba nga nkuwa ticket sawa dino ticket dino ndirina koboti munange nze nzuno wano nsobola okuba nga nkuwa ticket sawa dino ku kivulu kya Silicon kirena ko domwezi nga 13 isima akobye mi ndikwenda abantu nga 10 bantu 10 bendi jokwa nga ngabira ticket abantu 10 bendi jokwa nga ngabira ticket sawa dino ndikwenda mukobe mi ntandike mulala tusobola okuba nga tugaba ticket ku kivulu kya Silicon Silicon poster entufu yene yamaze okuba nga efuluma exactly abembi kisana bakuwerekere kwa betu kuba nti bana aibango poster nze yange poster ebisera bino tibakola poster da bana abandi tiri bavumirira buli muntu aba nenkola ye wedi mpizolo zakati aku aye ebisera bino titukakola poster da kubunga kubutwe bantu titukakola poster ngo oyolo obutwe bwa abantu wabunga ku poster okwo abana muna beno muzogo naba kubanga naba abembi baba kubanga ngani kiboko ngoyo la abantu omuntu yagemerera akatweke kaidi ako omuntu kaidi obona
akatu ako kademo okuida abantu bali n'omuze nga olebwa abakakoze post endalete ye kyakola atola ku bwa mutwe golali ngangulu yalinga mwene kivulu omunene atola ku niteto ye bamuti amisamu ate ngoluiso oyo mwene kivulu kabiri yeti amisamu jokuba kaike oya gana akatweke kali wansi so ebyo bintu byakomaira olina okulaga amani gongo omusada akandi butini nze siliko navo kozi ndikwenda kubona bafans bange ebitufu baliwa abantu baida wabakuba endongo bayirayo ngabona bamatire walaga obusada bo so kirungi kubunga butwe bungi ku posta weyo wajemerere kumulala ayi ngabembe bona bembi banange baliwo waliyo posta je bakukuba kuta kunerina liwano kunda malagaleka ayo posta ekunizo bayikusanusa ekuniza entobo za kyakukola sagikoze iwo muleka yabakakitambukiza awatyo nga bwakibaza anga mabembe balwana ino buli mwembe nga bakakuta kwerina kunda wano nga bakoze posta bakuta kwerina kunda lwana ino ayenga my fellow artists tukope embera yabasada balere tulekere okuyola bembi banaife twatola obutwe bwebwe omuntu munene ayo oli kubeda akati oli kukaziringa wakaniga paka once not so owe wandago idawa ne bugembe nkuwe ticket isimako byali wandago alikwenda ticket ide bugembe ku fly over Dr. Hussein nkwa kubira ku namba nkuwe ticket 0751 nkaga na munana chenda na mukaga esembya yo mwenda jikubeku onone ticket idana ka sente idane nusu kenda bitano muwe ampe kenda bitano ni wakuwa kenda mpa nusu kenda siliko nyakobye mpa kenda idana kenda actually abali muidinda sana ke mulikubona live eno idawa none nusu kende wa Hussein nkuwe ticket ngabwe ndiwo idofune ticket sawa ye ne enusu kenda Bugembe is a yes wanonga ku fly over iwe idabuide abugweri na mutumba kwa kobyenti kwali abe na mutumba baliku so, isma abantu bangabe na mutumba nga 19 tulia already mukatale mwezi gwa December still bana lerezira ku complaininga kuolo naye mbaiganga wano live band era nadema kwemba live band era wakubasidi ba complaininga so this time round mwena ndikwenda kibe kibigido idake ekikunto otaire ku munsi abo bakoti okubona nacho kuba makinaga jakuba mabitirivu kusho yangezira kuwongera asiko oli muku kwa makina genkendegene makinaga limu gabe mpira tunaba na bimeka amakinaga limu jaga so tukali ku live ono mpola ali rwede sawadino so lokubanga o commenting sawadino ofune ticket ati butiki abe butiki musolo kubanga muida bugembe mbawe ticket tuligange na kudwa mwezi nga 13 buli mwembi aliyo then kambusa abantu kino eriyo mulibona ni Dr. Hussein ticket simu akoba mbudiri fake ticket sintu ino kastobo na mpumi eno kendi na yendi tasobola kuchupula tickets na akola muganda gwa tickets nti achupule kubaga ali baba gule kujja kuba muliro na idano na bawoninga idani ticket ko gichupuire ayo mubiri kujja kukuluma to be honest iwoli kwenda okuido kutabula ebintu byefi betu tese oli ambo yenda bakubone mbo oli wakavuyo ino omubiri kujja kukuluma mubiri gwonka be omubiri tukoba omubiri tubatukoyo omutwe buli kimwe yenda ebigere ni mwine yena abajja kuwulira mubi kuba kijja kuba kindi mukukuku kitofu so Hussein I need your number a number jako bayo yange osobola ogimusomera awo ayenga eri 0 musanvu 5 10 nkaga na munana chenda na mukaga esembya yo mwenda 0 musanvu 5 10 nkaga na munana chenda na mukaga esembya yo mwenda jikube ku